Uba Pius Marwen ubade UMLA bat MDC Karanikor constituency haringkat ke jingadan lang jong upa im niandrus im yong us im ke hima maharams im ship bat kinongkit kam jong kokur thongni domshken kila pelat pat ba ya kokot ling kedap ka bakirteng kur thongni domshken kaba ai jingit ho bnya ya ke history bat ke jingya lenti jong kokur thongni domshken nadu usnam 6000 south pa way hadu usnam 8000 khatway ya kene kokot la tho da uba emrose thongni balabo ya ka tien phira ri kentang ya la ka kur ka jat ka khando ka syam ha ka ba la pen long ya ka jingya lang hadomshken secondary school southwest khasi hills district ha ka ne ka kat link kadom la tho bnya ya ka jingi tho khana pateng ka riti ka dustur bat ka rukam sanshar jang ka kur thongni ka ba mi tenrai na ka snong domshken ka ba hap hapo ka hima maharam simship southwest khasi hills district kakot ka penpauru ya ka jingyo jingye thu khana pateng la pateng ka bakat palat reus pa snam tam jong ka kur thongni ki ba shong ki ba sa domshken bat ki bala sa phriang ru shaki wei pat ki benta jong ka rikhasi henrei ki barang yai tli bat yai bat scam ya la ka ten rai hadu ki ni kisngi ka kur thongni horket hordang ka la penpauru ya ka jingyang persha jur ya kinu ki jingthmu ban pen kala ya ka rukam shimjat da ka ba aijat shoshan rang na markat kum ka riti ka dustur khasi ka jat ka dei ban bot na ka kme kibala dan lang hagani ka sngi ki long upa Pius Marwen MLA bat MDC ka Ranikor constituency kum ukongsan upa im niandrus im yong us im ka hima maharams im ship bat kinongkit kam jong ka kur thongni domshken Sam Amja Unreal lengkap dinongkitkan kira mapur juga kursungi domsken sim juga Iman Uston Iman Haram telah pelat ya ketika history juga kur domsken Tongi domsken Tony talking talk about this show. Tolong ayo, diklaim penyesuaian lagi diklaim jauh. Pagi, ima wiling hongi, ima emros hongi, ilai semua pakat. Kamtam ke tim gabung, horkir hodang, ikur kasih hara, kim day bansyai lamaka, harta kisan thala. Ibang perkelama ya nak kejadian syau jakpa yang tanggung berpersak lalu hapo mereka sejahtera nilai punta misalnya lagi bapak Inyong ba nolong nawa ka sunjuk dogi kasisten dari kita sadong tapi mutra dogi maksi tidak belong kawai berpersak ini lewat kali seru kali beberapa kali bisa kebayang juga mereka aikoro naso kalau pada ibat ni dikurungin persyaratan bang dia terhilang ya ta itu napa abang penjong tabak kebuah kam syasyu keba dengan itu bukan bila buat itu di tosnya agasnya kalau idon arda ikor lomba hari hidup kita lomba kalau kam mengiran kam mengerai dari pos sosial, dari pos sendiri, dari penerima, dari kemat lambda lah itu rekaan pikiran pikiran baru belum ada. Waktu kita dah belum ada juga maju biru, lalu senang ajar biru, wilayah rekaan kurang, macam. Ada kendai wilayah rekaan rules lah, sedikit rules juga hima. Jadi ketum ini rules juga hima belum. Ya ki dorsisno dorbor dorbai para kenomba ihal dan bagi kenar itu dan bersama kita. Debat dari sosial semua kita sebagai lagi dorbor buat berbu arti yang kau dijad para bersama itu terkain apa bersama. Kemudian ada yang lupa ada banyak. Jadi baru kemarin kau itu kita apa yang baju ini, haru urus nam ajar posan,
ada Natal empat, dia empat, kita lalu di itu di kawan, mereka ada pesan, kawan sport di maju ini, bidon kebasis pa, tam kerja dikorija, apa yang maju, kawan siswa pesan Krishna, bidon kita siswa atau sanmut ki elektoral. Bentuk dia di lumut di ngapan pau dia gaji snok kemil jinso kemil kebas amla banteo dia gaji dolang gaji piku muslim hakane gaji elang gaji dolang nakul kalau halo bansikan bang kam baik dia kam yakwet haka history juga kur hangre thongnia domsket bagi skim jong himam hara kinyo bade dorkat hagi dorba liwa kur thongni kene sin kene ka history ka banokon ai haga kur bau skim ukmi ke himam hara pa in yandro usim yong bade usim jong himam hara uyo banyak dorkat dan bagi coba pendak jadi dapat disokmen batas susai harus kata-kata paling badan buram heloi kene ka about shumnor wadaban pediang nabi dari grand pediang buram kejo ngaru ngapan pau di kemen pali yapi babedor katnem hangner kat kali mentah ba pila pelai jaga por ke kodar ke joki ban wan klang sekali lagi kot ke joki kalau lagi pelai pai ba ya ka history berkerti susah por thoni josken lasibit tau chipkes ubaran buron jong sar plus berwai udai lokal MLA MC ubagakur kala kot klang kaim ngetermen bagi don ke joki yang lembat ni kalau kejirap dem pan anjing mut ke bahkan bahayai haga ke sencar kadapur bahkan hangne hatam sikit kumang itu kumang pepau domani menjawab resop non tapur thangli batas nong dom sikit kita hikicu hikriu kumang penongnya kesenong de kurtoni but kani kapur thongni lagi ka dusken kita napo jo ka himam haram hagaba mapi usim essential yaka ayam buta kapur ka amnu na kwa ka pang da khat jo pi bagapur thongni dusken kadon ila khinau khan ka khat kerteng ka khan dusken kalau ter kursus dong kumne Syate lakere kedua umi barat silente. Mingi wa umi kiwate kotren na kotren kiwate pa. Sapos kenter hadu bertemu sigmenta. Syati sigmentang kera su kote utsem kolante. Hangseni kolante kera su ter hadu bertemu kedua umi. balakot yang kena kendau kakak balakot yang kena kendau kau bahaya kena kendau kau la kubur batus kem ya kejing kelai kapur kami dosken dah kibosim bak kibosur kapune wei Dausin kison sing usin kahima mara hara sibo tari umat siya knes pakna ar dausin baman sing sim kahima mara hara saudan nomba siya knes pak nriukonyo baik kum kapawana nomba knes pak lebusan udipati commissioners officer emergency Deputy Commissioner Kasih and Gender Hills kepada Ted Selong
nyo dari me sila kneka nura ubala kubur batas kem halar kajing distar dan sim kahima mahara paim ngapan sneu hangne mentahki ya daging don jong di lai teli kisnau hakwa juga kali kalong silong tanggal kombre bila lupa kata kalong kasnong dom sken kamararo kadom sken rule kepada nikma kene kepada menteri halu mentah baragade pantung menteri tung dau try kur tongi ubdai try mulut try jaka uban sincar kapung kalti tur basi ladang agak kain tongi kene kalau kecil anu jong kekut cuma dia mentah empat dan menteri tang tahu rampas no nakam ta kini kerting kiba kendia de aku boleh sibut yang berpau ke semua sistemnya pi kuat ini pada community bapa pinjau pada hai dengan dapat justru perjuangan Pero niya ya kata. Kumbagi niya don hamne kapo. Kikur kalau kecaka kamuda. Mau kidon kecaka kamuda. Iba iya mulai dalam tempat mau di mulai start atau konsil. Na iba ka konsil imut pa ikikur lapa dan di start apa ikikur kibami pateng kami dei bigi kahima ya bede isim lele ba katai ba im te pai ka mulai di start ya ikikur. Hante kapo district konsil. Maka district konsil ni nilan ka ai ka ilong swat iman swat kibu kerpang mo kibu kerpang ajukan habide berkirinsan habide berkam district konsil baik masuk tu bakla bangka district konsil mo kata ki MDC ki sutu bakal ki MDC ki kibuan bermorak skim orang development karoy kapan baik kadon kata karoy kapan kadon ki skim kadon kapan kongsan abor district konsil bentek na kata kacipata kedau siap kahima betujuk ya kakurhi berokoi berbenek berbersah ya kedau siap nama dalam hidup ya kedau siap kamu kakurung hidup dari hidup kedau pun kikur kilong ki bangun ba kacipata nano ipi kirapak kur ba kipon sa kibakla ya kedau siap lese hak kacipata keduki kila pencak ya kadulir kami register apa kahima dan apa district konsil bakal tidak pun kita kalau mbak tek untuk nombor itu hei klik kan nombor itu nomor sasta kan history stan muslim mana kan kedau itu kalah kedau itu kalah lagi dan nombor bagi dan kalau orang dia dak district konsil kalau mbak baca kami ini ada kata-kata namanya pet berkiri thornya pet ni kita cek dulu kemarin dan lagi pai betul pak kita dulu ni dah rupa air kerpang hantai diskusi kita cek dulu kabar itu kerpang depan kabar hantai dulu bertaruh mengiting bagi kita cek dulu kemarin pak di kecil kam juga kur kalau sumak mo nak kata hendau kasiap nak kata kecil kam jom kakur lagi pai apa yang dia kedau kasiap dia pakur jo pi apa terima yang ba kajingong no big patuna kamut pa kaora ya karoy kapal apo kapon susi barokoi hendai khanda je telang berkat pi ki kuru berkat bagi sim jo kahima ka jo piru kami ko so karola ay para kapal maka kendau kantai jo kasota ka kendau ka jo kahima ka kendau ka jo kan jo pi ki kur Tupi gitu, lagi kuaya barang-barang. Ya kalau yang kaparu, lada mapi kita ikut. Iskim, imai. Kami itu masuk ke kasokan boleh apa mah? Kami itu masuk. Ngarang lagi tidak pernah. Hari tidak pernah. Ipa ia menaik warna kokoran. Dan sekarang kalau tiga itu ini nasi ngambil menaik. Kini dia kata, ipi ada. Apa? Nama seberapa? Nama pun. Nona. Lewat nama aku ada yang lain lah berposisi sini.